j'aimerais bien تعطوني شوية وقت pour faire une petite intervention وين نقدر نعطيكم ديجا إجابة على تساؤلات. هذه c'est pour ça j'ai insisté على هاد la réunion. Il faut pas oublier بلي ça fait 15 jours ملي تنصبت و ça fait une semaine برك ملي درنا la passation de consigne. Je vous pose la question, est-ce qu'une semaine c'est suffisant pour faire un état des lieux précis? Vous êtes là pour répondre ou c'est pas une question qui est posée comme ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Marhaba bik, monsieur Hawchi. C'est un honneur pour moi. نبدأ كلامي tout simplement شرف لي وشرف عادم اللي نكون على رأس فريق اللي هو شبيبة القبائل. Avant tout, je suis un supporter. والناس اللي تعرفني وقريبة عليا على بالهم واش تسوى شبيبة عند مسيو بودجا عادل. هذه الأولى. شرف عظيم لأني حنكون على رأس فريق اللي عنده هيبة، عنده تاريخ، عنده ستاندينغ. ماشي أنا اللي حنعرف الشبيبة بهكا. داكور. فريمون حجم المسؤولية راهو كبير. حجم المسؤولية راهو كبير. Pour vous dire بلي حندير non, je vais pas rentrer في هذا le discours هذا. أنا إنسان يأمن بالعمل. Je suis pas la personne qui s'affiche trop. Je suis la personne qui s'affiche trop dans son bureau. نحب ندخل البيرو تاعي ندي قرارات نخدم نافونسي نعمل بحاجة اللي هي ريزولتا. J'ai pris l'initiative d'inviter le staff اللي بديت نخدم معاه, le staff administratif اللي راهو présent هنا. C'est un message que je veux introduire تاني باللي راني تاكل عليكم. C'est un message que je veux véhiculer ou introduire راني تاكل عليكم. وحدي je pourrais rien faire. Parmi les critères اللي حنخدم عليهم و je base عليهم et c'est un mot d'ordre et c'est un شعار إذا نقدر نقوله la compétence. ونحط عليها زوج سطور. La compétence ونحط عليها زوج سطور. Chaque compétence اللي تجيب حاجة مليحة وتطلع في هيبة الشبيبة مرحبا بها. اللي ما فيهش هاد الكريتير بإذن الله ما حاش يكون معنا. C'est un engagement de ma part. Si je veux réussir, je dois m'entourer de personnel compétent dans tous les domaines. القرارات الارتجالية ولا la gestion jour le jour, il faut la bannir. عشت معكم une semaine, عشت معكم 10 jours في le volet opérationnel. شفت des choses عجبوني وشفت des choses ما عجبونيش. Les choses qui m'ont je suis là pour faire et engager l'action corrective. Et c'est mon rôle. Deuxième paramètre, c'est la transparence. J'ai rien à cacher. On va travailler sur le volet média, on va travailler sur le volet communication. Les informations, les لازم تعرفوهم. Il ne faut pas oublier qu'on est une entreprise. الناس تنسى بزاف هذا le volet. مؤسسة رياضية qui est régie par le code du commerce. اللي عندها قوانين داخلية. اللي عندها قوانين الدولة الجزائرية اللي لازم تريسبكتيها. 90-11, bilan, actif, passif, rentabilité, produit, RH, volet bancaire, volet ainsi de suite. هذا الجانب التسييري أنا مسؤول عليه. الجانب التسييري مسؤول عليه. Je me mets, كما قلتها مع les gens du sport, je suis en support لهم. Je suis leur serviteur. Je suis leur protecteur. Et le protecteur de tout le monde هنا. Mais
donnez-moi des arguments pour vous défendre. Ou l'argument, c'est tout simplement le khidma. Khidma, هذا ما كان. خدمة résultat. ما عنديش واش نسمع. L'organisation actuelle du club sera revue. La JSK لازم لها une organisation à la hauteur de son standing. Moderne. Dans les prochains jours, il y aura des modifications de ce, ou là des mises à jour de cet organigramme. هذه من جهة. الشفافية جنسيست عليها. Mais d'un autre côté, خلونا من الأخبار المغلوطة. خلونا من الإشاعات. On veut travailler dans la sérénité. On veut travailler dans un climat qui nous pousse à aller de l'avant. نتوما تبوسينا باش نروحوا باش نعاودوا نرجعوا هذا الفريق لبلاصتو. نقول كلمة وقالوها قبلي. الكبير يمرض ولا يموت بإذن الله. الكبير يبقى كبير. هذه نورمالمون كان أمنوها. Parmi les points اللي حنخدم عليهم بزاف و c'est la demande de tout le monde, c'est le volet formation. Parmi les bonnes choses les صراو في هذه la semaine, avec l'un des responsables de la formation, كنت حنطرح une idée, il l'avait déjà en tête. ربح déjà le volet explication de ma vision par rapport à ce point. On a déjà arrêté le plan d'action. Le point là. Au moment opportun, vous aurez l'information exacte avec tous les détails. Déjà, de travailler avec une personne, elle a déjà apprécié le projet TERC dans ce volet, déjà le volet formation, il faut que je ne suis pas là pour vous expliquer le 4-4-2, je ne suis pas là, ماشي domaine تاعي أهل الاختصاص يعرفوا يتكلموا فيه. من l'identité JSK من المينيم ولا من بنجامع حتى اليوفا حتى السينيور لازم تعاودوا لي واش خدموا لي زونسيون واش داروا هذوك اللي جابوا الألقاب avec cette façon de faire اللي جابوا الألقاب لازم تولي. Les idées ne manquent pas. Donc لو كان نبدا نهضر نقدر نقول لكم انا 1 heure 2 heures et je vais vous faire entendre واش راكم حابين تسمعوا. لو بروجي دو لا جي اس كا ما كاش واحد فينا ما على بالوش واش خصها على جي اس كا. ما كاش ما on va parler aux supporters اللي راهو برا واللي راهو يسوفري مسكين ولا on va parler un administrateur ولا on va parler l'autre كاع على بالك واحد ما حاش يهضر لك عليها بطريقه académie يقول لك voilà A plus B هذه procédure type كذا mais ça reste le noyau du message c'est le même et la finalité de tout ça شبيبة ولي بلاصتها. هنا شبيبة ولي بلاصتها c'est le supporter اللي راه يهضر avant ما نكون مسير. un certain temps كنا نربحوهم ب5 كنا نربحوهم ب3 كنا نربحوهم ب6 كنا نربحوهم ب7 كيفاه 11 انا ما لحقتلاش مسي حموت انا ديت 11 ومن بعد خبرني فيها. Pourquoi pas revenir à ça? مانيش نقول انا revenir à ça. انا personnellement je vais marquer mon passage à la JSK وربي شاهد واش راني حاب ندير للشبيبه وربي شاهد comment je suis sincère avec vous. C'est pour ça l'intervention d'Yaline نختمها avec un message que j'adresse aux supporters. عاونوني. Il n'y a pas plus direct que ça. عاونوني هذا ما كان. عاونوني parce que je veux faire quelque chose pour ce club. Monsieur le supporter qui m'a قال المرحوم JSK نوان. Je veux marquer mon passage, oui. نربح انتي نربح مبلغ لي سوبورتور ما تكونش عندهم بنا. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Monsieur le supporter. نسحبك.
تعاوني في المشروع تاعي. والله يا با بلو ديريكت يا با بلو سانسير كوم انترفونسيون. من جهه واحده اخرى نقولها، on m'a donné l'information que ça fait longtemps ça sera une conférence de presse comme ça. وين الاخر monsieur Hamoutel il est en train de me confirmer ça. شرف ليا نكون تحت تصرف السلطه الرابعه، شرف ليا نكون تحت تصرف السلطه الرابعه. Comme l'a mentionné monsieur Bolam, j'ai une autre réunion نخرج منها. عندي une autre réunion pour la JSK. Si ça se concrétise والله كاع حتفرحوا ونخلي لكم لا سيربريز. والله كاع حتفرحوا ونخلي لكم لا بريموتي في وقتها ونخلي لكم لا سيربريز. Des questions directes s'il vous plaît. واش نقدر نريبوندي نكون اونيت معاكم وريبوندي. Il faut pas oublier, je ne demande pas des circonstances atténuantes. Ça fait une semaine que j'ai pris les rênes de ce club d'une manière officielle. كنت نعرفه en tant qu'administrateur, oui, mais كنت نعرفه sur le plan macro. Mais sur le plan opérationnel, je suis en train de le découvrir.